yena game pack for ase se wo mo ekura ye mo na ama omanfo eni agisan se wutwa ne se wudie numbers ne biem 95054 game pack anopay na ebraso se yedi nkomo na yedi nkomo se de na mekai we se Grace Gift Herbal Clinic ekura ye mo abrane na afi Franco Trading Enterprises so ekura ye mo abrane Piwak Health Care omo na akofa 3p garlic mixture abedwa so mu kura ye mo abrane na afi snete semfa woni bebi a wanyi na dru obetime tuatua kakra to no aso obedale *711# na watua woto Dominion Herbal Powder so ekura ye mo abrane we di good so mo no mo boost we immune system no na me kai wo se enne ye fiada enne ya fofida enti no Ecobank Joy News Habitat Fair no ekoso enti no bofa kaswa ho han West Coast mo ho no mo na ekoso na kohwe wodi so ade de to ade na afi Adom City Estate for so se edan no se de wo pedi bia no mo obi e de mountain wo mo eni kita ho se adwuma koem na ekura mo matrasi amde nkomotwetwe ebrel na Dr. Sharp aba Dr. Sharp so de onim so oba de na se wode niam aba wode nru aba wode ayeresa aba enti Dr. Sharp entwetwe nkomo doc machi that's it say brana brebia ya wo ba na oni omanfo ebetwetwe nkomo doc yanhwe mbi kase behia wo mo eye abibidru ahia woni obi o abibidru a oto nchia nyina akire se osa na nkwa odi nipa ne sika be ma no be wakoye complain ko mo kro wo no so kra no ebetuma nya sika butire bi so maje sa complain yen so kra mo akanya yi tibi you free so ne ehu se he so dada wo da so ginam ya wo koba secret ben de na wo di ye adwuma wo hye ho no ma adwuma ne ko yie sa medase pa se wabisa me sa asem no secret ne de ni nyina ne se mechia Ghana fo ne ahwefo nyina brochire ba bia afo a ehwe ya etie yen secret no ne se aduro ye no ye wo kwan a ye fa so a ye ye aduro ena sa enuro we a meme ye no eye me nanam ena na ye no ache enye ne kura meme start nim aduro ye no beye ete beye 98 kura no 98 na misha pa bet na minimum nuro because me nanam aye ade a ewu fie ho what ya say sa na tie ena se unim haban a enye ne yede ye aduro nko a ewo tumi haban no bi wo tumi pa ye wa haban bi wo ho a ye wo haban kura wo no timi kabo mansuo betimato wati ne mecho na se ye wo haban wo ho ye wo haban bi wo no kura na untimi nkofa ne kekewu wo pa wo ye hwan untimi nkofa je so ye hwan amamre je so ye hwan amamre okay ansa na watimi afa wafa wati ne mecho ye wo enua wo ho bi wati ne mecho bi wo no ye wo dua bi kura wo no dua bi tisa ho machem se wanya wa amamre na ukotwam wo ye sofo me pa cho wo ye laja kura afiri sura ba na wo ye ye utwam na wo yi koto so ampa cho bewu usunsum ye ya obewu nti ye wo nua no bi odi abase abo otimi kwa mu a etimi kwa odi abaso wo ye elephant kura na akofa ase ya obewu odi aba kusie e na pesepe na etimi ko fa ko sa aduana se e survival what in emecho sa na tie nti sa nso ne ye wo haban no bebre wo ho eye nwuma akase se dua bi ahaban ye de ye adwuman se baabi anipa fa sei no se eho no me ye nkwanta be ye tere a na dua no si janse no so a e wo ne ye wote na haban na se wote na haban de ye adwuma wo ne ye nkwanta ne ye fo a e wo ne eno nso so ye okay se se onse me kiro haban iti e wo ne eno nso so ye ena dua no si baabi na nsuo a etene no efa ni ase a ni hini no so kwa ni hini na e wo ne ni hini ne ye de ye okay ena e wo dua no ne etere free hini na se ba mede no na bra na ye de ye ena e wo ne ye de soro no ye ena e wo adekodi a obetimi de aye okay nti ama
ye nim deep. Dr. Sharp na say wo kire me say enye so okohu se dua ni si ho no mo ana de se kan si ru watwa e wo se otimi hwe bebi esi mpo se 59 so a se nsuo na mwase a ne nyina ye nim die wo se ewo bia na wodwuma edi. Okay. What in mecho se kuro bia asase wo so kuro bia earth planet earth se bi wo so ada na bi ma asase bi wo no ma bi mutimi to gold o bi mu die bi nim se wa won sane e bi wo so odua mo ye bebi wo aha sa na ade no etie inti me no me history no obi anu no betima breki what in mecho me start here duro no ya duro achew ya de bi anu no betimi aba me ho no ma ye ntimi nsa eno njira se me wo wiase nuro nyina kwata e na achacha na kompope e na menye de be me ntimi enya hu adwuma se obi wa elephantiasis kura na se japim ekuro da mo a ekuro da mo metimi atwewe na fa ho what ya se ama na twe ye wo haban pa ni nyina haban abibiduro ya na wo ni nyina ya abibiduro okay abibiduro no se na tie a na ebi mu ekika won sam se enye na kura eche se abibiduro ti se ne wudidi se si a otia na mi kakra na wa anya ya wa ni dia otie ya wudi ma dia abai ahwe kura yo de be fi se otie suba na do nse tua na o hram there's a system ni here duane system ni here duane nti sa ne wudidi a wo hoto no once obi yare da hospital ni o start se odi kokopempo a no ma hunsa a wadi koko o nyame ado wadi koko ene eye no no wate de metro na sa na nipadua no nso so no ehia haban no wate ase nti me ne medwumadi enti no enti na tambia no medwumadi no mede tudwa no me pe obi keke a wase ma ye drama no a enye yi masimbu samaka e wa no ma mesimi mama no 15,000 Ghana cedis new currency tete de 150 million medini sika be ma no what in meche na se ebi so ntimi nsi gisa yade no anfa ma Dr. Sharp ho yade akasia ehu nyina e wa Ghana anum nyina no a eye chronic nyina no me pato ni nyina ba betwa Dr. Sharp ho okay gisa obi wo no nso so a oye ne dan ya obewu on de won se ne mre na so e wa ni oba be apart from no na lie obi ani ho me ma da bi ti se duro se si akra one hour time ma odi asikire what in me ai kidney condemn stroke ni awase wo stroke pa what ya konwama wa wo so na hu ya di stroke ni bi ba no na hu ni e che se Dr. Sharp na sa we ya de a obehia bonsem fa number na ma omanfo na obi ani abreje dendenden number se na azu na good tv na ni ma so ai eguso emienu 0266 14 another 14 6 9 050 554 19 96 ana abrebia so no me ya adwuma hwe nyame ma sesi akra me wa no me se nkrofo oba na se me ni onu ma me yire na be ya aduro na ma onu a me wo kra na me tie wa asem keke ma kire no feel lockdown mo de ba nyina wa na me manketo na nti ade no ewu fie ha se wa unsa ni ade ne ye no te se ni abedi pele ma no bobo na ne na mu nyina wa enti abedi pele na be bobo la enye nwanwa enye history eya busia na do ba che ai wom what ne me cho obi akranfo a ne papa akranfo a enye danya kakra beba nti na agina moa wo ye ne dan obewi anam sa na tie enti location ne yanko location no me wo ka so a oba ufa kaswa ka usi overhead na se na wafa ka ekwa new market ka no bi wa ekwa new market bet kwa na akwa mienu bi anya ombesa de wakosuo nti ufa ka ekwa new market ya no akase obesuo ADB bank Agrek bank usu Agrek bank wa ukwa nim ketua bi se ya onsa right fitafuo bi wo ho me no om na share wo fie green fefefe o duru wa obi ankyere obem ana obisa na wode oba consultation ye 200 Ghana cedis na waye de ben wabo an kakra sika na nso a na otua ne kakra everyday bia so me ye adwuma nyame enhire obi bia yes ye da se busia na se Dr. Sharp no
ono no wo ye herbal no spiritual nyina ka ho bi location